พี่ชกตุบกบอมตากจันเบียดช่วยบรรพาชเนี่ยเป็นช่วยกันมัดประกอบสันเปลี่ยวมินตรีกับกดกับยาอูเจมส์ปีเกสังมากับแคนเซอร์วิงฮัสเซเบิลฮอสพิทอลฉลองออนเป็นยังเบียงกับสอดการสักเวกับแคนเซอร์แควิงฮัตุระองอุมินตรีกับนัดกับกดกับยาเป็นยศ AITC อุดขดบริมกับ PDF อุบะกิลเบิร์ตลาลูบัดเป็นเลียมกับฟรานเซียกับโมร็อกโกดาอาร์โกลานอดออนยคุนฮากับไฟนอลประชากับอาร์เจนตินาฮักขัดพราตริกิคูบอร์กิบบเนียอุมนตรีกัตนัดกกวดกขยากจลาอุเจมส์ปีเกสังมาเนกสกีอุลาพลีกแคนเซอร์วิงจงกับซิวิลฮอสพิทอลฉลองฮารินกัดกจิงดันลังอุ principal secretary อุสัมปัตกุมารเลมบัดกิเวกิออฟิซาร์กัตนัดกกวดกขยาฮับไอจิงเครนกจิงลังอุสังมาอุลาเป็นเป้ากจิงสงโงยาบารอกิออฟิซาร์บักิด็อกเตอร์กิบลาตริชตมันเวงยิกิจิงจงกินองชงชนองกจลาอุลาเป็นเป้ารุกจิงกเมนฮัลโหลกจิงละเป็นเด็บเอกแคนเซอร์วิงวัดลากลาชิมปอร์เป็นเด็บเอกากุมันชุกดาวหังนี่ยากันนี่กับการสวิงลามังหาอุสนามอาราจาร์พระบัดกลาชิมปอร์ขัดเซาสนามบัดเป็นเด็บปูราบัดเป็นเปลี่ยกะ We work towards taking care, the treatments, prevention, diagnostics, post-treatment care. All these have been going on without the establishment of this specific cancer wing. And our doctors have been working so hard, and today we see that the results of that in our young friend Marchwell and also our friend Bakar Mujai and countless other cancer survivors who have been treated by our doctors here. อุมนตรีกัตนัดกกวดกขยากจลาเจมส์ปีเกสังมาอุละองบักสอร์การจลากัจะเป็นยังสายกเวกับแคนเซอร์แควิงฮัตุระอุไลทุบักกำฮัตุระกลาสดังบัลักมิเลนตีบันเปลี่ยกาอุสเนมบันวันอุละองบักสอร์การจลากลายเครนบักสอร์การอินเดียนักบันตากจิงรับพิซาปัดเป็นติบรุบักสอร์การจลากันจะเป็นยังกิจการเป็ดบิญญาอับอรอกิดิสตริกฮินเรย์กับแคนเซอร์วิงกันได้ไปตั้งฮัตุระบัดฉลองฮับพายชาก medical college อุสังมาอุละองบักกัมฮักเบเดบักตุรา medical college กลาดอนฮากกลาบักขัดดูบัดเช่นอันจะเป็นอิโทบัดยาชักมัดฮักเบเดบักกันิกกัม Yes, this is something that we need to explore. Screening facilities will be asked. Screening, yes. If you're talking about screening, yes, screening facilities and all. But the cancer care wings, just for now, in Tura and in Shillong. But of course, in the future, we would like to see it in every district. Tura Medical College, as you know, is already sanctioned. The construction is underway. There are a lot of difficulties in terms of the road access, in terms of other things, which we have been able to clear because there was a bridge construction which was proving to be as an impediment to transportation of materials for building. So those have been resolved, and we're looking at it getting expedited. Yeah. อุดขดบริมกับ People's Democratic Front อุบะกิลเบิร์ตลาลูเนกสงิวลับเป็นยศชก All India Trinamool Congress หาออฟฟิศตรีกรรมกสิงหาริงกัดกจิงยดอนลังอุสติด President อิบะ Charles Pingrove President กับ TMC Million Block บะ Samuel Hasha บะคิเวหาบะไอจิงเครนหากนิกจิงยลังอุบะลาลูอุละองบะกสิงกันตรีมินอดบันเป็นติกนายกจิงจ็อบกับ TMC หาอุอาร์ฮจาร์อาร์พุไลhabak daw bakidan bon ba kijing mentoy ha West Bengal hapo kijing lam ka Mamata Banerjee uba lalu ulaong baka MEGHALAYA kan sa yo ya kum kini kijing mentoy lada ka TMC kan wan ha ka bor ula benrap baka TMC ka yeng na ka benta kisnong kithaw ba ka imlang salang boro din kijing yan ti domi katas nam mo lai don leng kan lai ha kini kinya por bolder ulaong mane nilayo men don por party den rai pada negeri sebelah pengunjungi Johor ke Tiga Railang, ini lewat mendan hak ini kami kerja British National Congress, hak bah iyo biasa mentak sini, halal ke Tiga Sim mentak ke Tiga Railang Johor,
inokasyan bagi supporters na po Kamulim constituency. President Kaseng All India Trinamool Congress ha kajala uba Charles Pingrop ulaong ba on don ukurtong menteri rangba bat banjur bakani kasyong hakarai jung kinong yalam kajala banji yu menteri rangba ula keren ya kani hadien ba ula jubab ya kajingkeli baka kerteng jong mukul sangma kalambi ya katop menteri rangba kajingelang jong ka TMC kebla long hatura ula benrap ru baka seng hapo kejelakan aila dikibriu ke benabar bakin tuklai ya kam jongki bat de kinong yalam seng hi ki ban khmi bat pet ya ki kam ke jam jong ka seng bat ka shong ru haki seng san per thai jong ka jela bakin raya ukertong menteri rangba hak bay day baka jing penyeso jong UMLA sya ka seng TMC uba Charles ulaong baka jing khang kan plie bet nakabentaki MLA bet ki MDC ban penyeso sya ka seng Shuk la pentipru baka thop kerteng jong ki kerteng on sarai hashwa ka Christmas. He had mentioned that the son of the soil. We are all sons of the soil. But he did not mention any name. It was misinterpreted by the press. Because I was sitting next to Mr. Abhishek Banerjee, our National General Secretary, and he never mentioned that there will be any chief ministerial candidate. But if the party feels that they should have a face before the elections as chief ministerial candidate, it can be the call of the party, and none of us have any objections to that. Ka HYC ka penpau ka jing si halor ka jing jah mukro. But ka kwa ki beriu ki bedon keti bakin syak kemno. General Secretary ke HYC ulaong bawat hadian kani ka jengkular na ka sarkar jela kibriu ki bedon keti ban siat yap ya sangut kilanot kidang ya latlan bat kimpat le AA persya yaki ke HYC hinen ka singi kala banjur bakan yai persya ka bayday bat ka jeng penyesno ya ka jela MEGHALAYA bat kiwe ki jela hakeleng ki benta jongkari ling ba ka jeng snai ka lentirel ha ka juk kupor uba Roy kupar sinram ubade General Secretary ke HYC ulaong batat hadu ba ompat la ban thau ki lat ki lenti ki bapaka ban khmi ya karung kami ju ki bender ken om yakran AA show halor kani kaman Government has approached the central for CBI inquiry, but till date we have not seen any action on the ground. The perpetrators of the crime, particularly the Assam police and the forest personnel, they have not been arrested or any stern action has been taken against them. So from the beginning only we have made it very clear that those people who are involved in this crime, they should be arrested as soon as possible. See, our stand is very clear. No railway until there's a regulation on the movement of people inside the state. So until and unless the central government comes out with a law which would regulate the movement of people from outside the state into the state, then we will not be welcoming railway into the state. Haka lumpung FIFA World Cup ke France kalayo rung syak final limba ka kol Theo Hernandez pat Randall Colomuani. Dakadi ke France kalala ban peliem no ke Morocco da arkol lanot haka jenge kun semi-final ke baar ke belalong ha El Bayt Stadium hinin kamien. Kat ba ka Argentina kalayo rung syak final hadien ba kala penrem no ke Croatia da lai lanot haka jenge lek kai semi-final ke beningkong men haka miet jong ke singi baar. Haka jing leka yakni wan balai ke Croatia kan ya aireng persya ke Morocco laski sajan ha Khalifa International Stadium. Hapo Qatar hakapo prashiteng janmien. Mintapat ini pet ke jenglong jaman ke sembineng shalong ke jingshit kalong khat 0.2 degree Celsius ke jing kriat kalong 0.1 degree Celsius ke jing skiam kau hau kalong kendai puai na ke shispa minsta pa 0.2 na ke shispa janmien ke sembineng kan rang shalong. Sashisin pat ngi pen kan mau phi begini ke khubor jengi phila pen pet ha ka jo hi ka por ha ka YouTube channel badru phila pen pet ki khubor ma malakasngi ha ka Facebook Twitter but Instagram jong ka DD News shalong. Shoban pois ke bakut jang thup kubor ngi pek biang sesien kemat pekong san. Lia Menteri Katanat Kot Kakiau James PK Sangmai ke Cancer Wing ha Civil Hospital Shillong. On penyeng biang ke sarkar sakwe ke Cancer Care Wing Hatura o Menteri Katanat Kot Kakiau.
penyeso AITC udukot berem ke PDF ubah Gilbert lalu. Bat penliam ke France ke Morocco da Argo lanot onya kona ke final persya ke Argentina ke kat pratrik. Ti perlok tu lampoi sebukut jangka tu kubor jengi mata ke janmet hadu Indonesia biang berpilih syai ke segi ke Beli Pi Baro.